Autodo or your Drabian, no, I about an pair, and so community connected about cancer or your London Bridge. Name is none as I ever kind of Uncle Shrine, Zobisi, Zobabi Dara, was the end of Uncle Panasi. Mizanesi OMAR bin ABDULLAH. Name is Dama Oya Achraba, a Fiba Asian, Zinkabaka, Church and Sam Trade. A Quanibiaro Duno, Yabakan Sawa London Bridge. Na nazema horowa waha jumeza obabwa me etumina afone tempefra one can Kosa TV jumeza wada obazi was community connect ibabwa mamba be etumina ewiape empefese ebosoja na kwanpa abafada etumina soja ma wotuma da asomja ben ohiaba papa now so inye jane daw inye jane so na de biara otumina da samaba now so nkane ahorowa ofebreto beredo yetumina yeyeso ya hinefiefi the man na gas hubo ahorowa yetum na yesu o ehefefie ni nara sai entum na anhwe ya obotum na ozi oye ejahyeso etum na zaba birim aya wona adwene de ekwane bia no se ejanuto kwane pa bafoda etum na afra oye edumje adwuma ma waba wosra brand no onye papa osai na se afra oye edumje adwuma na za yaba kan na eje etum na ata eje etum na ata hinufa abotare butunye besi na ama na za etum na ata ase ano no hia papa and he sa campaign for oil dum jaso ye mechira oye original command you are oye onia paying APPIAH SARPONG now so dum ja Samuel APPIAH Samuel odum je juma oba oya bambo sama oya safety wa oya regional headquarters no oduma don te papa na ja APPIAH Samuel na me say that who position I can but position I can assistant station officer. Assistant station officer. Yeah. I am a volume emblem. Nahi. I will. Assistant station officer. Manawata. Assistant station officer. Oya APPIAH Samuel. Anona word to me na. Church semi autumn other traino. The man sooner you are oya operating kasi. Oya operating MOHAMMED. RASHID. No so position also. No so yeah. Yankasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Apom yazi. Nyamina adum. Bocho waso. Nyamina adum. O position na you. Why is now the bar? No position here. ADO1. ADO1. RASHID. RASHID. Okay. APPIAH neze. Assistant station officer. Intano. Uchene senda the ASO. Okay. ASO. ASO. I see. Into ASO. I'm fine. Come on, I want to rank them. Now I will try with the half into, and I try to trouble the man. The full stop. A near the full stop. Full stop. S near the full stop. O near the full stop. It is your. Now the full stop does also know. Officer. Now operating RASHID so Nazania ADO. Okay. Assistant divisional officer. DO. Okay. I see. Yes, it's in there. That means in carbon it's a so chrono. Ye baba share a jahro wa sabi yetum na ye use no fee. Na kwan pa butin for that yetum na ya boy hoban. Ano na enda ya baba kansa e bo modern fee yetum na ya baba ye metum na izama oya nnazimba. Edio yam bisa de yam share ija wo de yetum ya use no fee. Whether electricity whether gas hubo akwana eba for the yetum ya use ohia another ohia kra. Yo, anapay ya the Costa TV for us. Na ya the Odum Jaso fast there. Kanka yan regional commander, Mama Mary. Ya the Nasi. No, me district commander DO1 Forsen. Ya the one Nasi there. Costa TV for what friend and waging your name Yotum Yaba, Yanni or Manan, you will be able to see Uncomo. Hey, Ahmed. Omar. Asama bi say Ozika. The Osafate de Oside Yezi Ije Djuma. Me yanu de Osafate. Se onsam fata anka yan ba chiriyan papa. Because of abayefo suyanhu nti adza ye beye bia ije na na yezi ye. Yewo electronic na yewo za yekunwa.
your electricity na ye was is man made nti say yare fan electricity na ya hwe no faraban ya hwe zanyan so ye kuwa ye zizi dwuma na no so ya hwe no faraban because say ye botum ye bieni na so ye za kafra na ye zizi dwuma ma wa ye ye wo fia ye bieni na ye kafra na ye zizi dwuma say yare fan ze ye kuwa wo fia say ye kuwa ye ntum ye yeziban yenkuwa ejena yentum yenyeziban na yefan electricity so say yantwe eyina ma hozen na yentum yenhwe henanwa hena akasem yentum yemfanzi dwuma nti afana na say obiara nwa ni dwumazin obayaze na kakra ozamayen afana ina onyewa ni dwumazi obayaze etum na amayen papa yanko oya onua oya sam ma yanhwe da sa enzama ebotum ya use odi kan no oya light enzama ebotum ya use mele fifi a aba na mana wora mutu asa metum ya fifi ana mutum na meze oya monwuma owalpa na am de sijar oya abra na ma bakin so mebizu gwa na wie ma asa mechi mako enia medawasi bebre ozi kan medinchie ba ma regional commander Afiso Magistrate Commander DO1 Elk Forcing. The one we are quenja the end of the day so ya Costa TV. Ya mwa return commander amansano hu dwumeza fire service yezi. A question ebisa mmerabado I no kwal there ya use enrama hozen ewo fie oil light na iron TV ewo fie. Na mom once ye fifia ye benze osede da man dem nya ye put off. Ansana ififie na yakọ bebe osere ekobia so ntidama yayendama yimi hene kirasam atoye nkyem butum wesi wa bra nyenyi ho nti advice amere dirma ankrankru bia de anapa ye sore boto hena tel ye be use kettle the heating so it ya no is abejuma but you ye make sure that you fifie no mofuma ya we fifie no you put all this electrical gadgets off ansana yefifie na yakohene adwuma kwando ayedama ano yabakofie na za osada yempeda yebetin anade yempe bohun yebekokun de wesi ewofie manisida so yansa yanhwe az bi de aka put something off you put them off you put no off wa abakwan do mudu aba ho pira na ay ma atuma abum ana abakwan mutuma afọ dem etum put all them off na etum yo medawasi e wazi bi ho a mfa de TV day bebre me yan there is remote dum ni pe na e fi the way dum na ya denager the moment the TV is remote budum TV no picture na ye fi do but power no all connect socket another plug na the bar TV ni mu no adan ha wom until the moment the remote budum TV ni picture bokọ no yembo modern so dey yebo tu plug no afim yebo dum no ba ho na ye tu that wo na ye secure your home so me can put in them na offer or tell say the moment as of fan no sirin erkwa make sure that fan no ibudum edum na enyama hozen kane na o mama fan o ye adwuma e ye fim nti fan onye adwuma biom pochoma ni sido yo aja Mohammed me yan hwa se de anyinama kane a orke ho asemi edana ya waya da wono no obi hia da offer to be no e buy assessment e be change another me today 60 years na me papa betem man to betem aya mo so ma betem ma wo mba still now oban there ahman awada me de man wi so another offer to be no order to me sisa yo eja Abdullah zoti there azibia owa ahyesi bia owo na ewie yi yeah nti tumezibia yeti azibia yedidin owo na expiry date eyina mahozen na human yewo num mbretintin na osido ozi nti onam dem nti eyina mahozen yewo ahuru bebre yewo kebu mata yewo wayesin ibi wo hwa ihu de oye onkonkor na ohye ne rubber no mu ibi so obo hu de oye kotin na ohye zibia yewo na ahozen izi eyina mahozen ahoma izi dwuma wo wufie wa kyer kura
Infidwenum. I have 15 years. 15 years. Oh, I said that rewiring. Because share 15 years in your number of energy and a current wafa, maka current in a manhonzen electricity one wafa, dama and humanum. If that were ndebien, bosum ebien, a basa absolute bisum debien afe. Busum de biena ahurwa 15 so odu da member na ina manhwanze na human why amro o se de itum esesa sa ansesa ibonde e wa bonde o de problems kakakra o de rubeba wo ina manhwanze ntutu no mu ibonde electrician no ba bonde o sin de cable tintini fita azuko hey breakage abam nti o se de yasesa. Se breakage is table ba cables no mo che the cable no horo touch mazeraba o se de ihu na ibisa hu de na me ya mo wiring imfi ahini weduru abra o se de me ya den mesesa me wires na me ze mo wiring wo me fie won watch kura imfi do enum de o se de itum esesa wo ina ma wanze ntoti wo wu fie Mohammed, yes I am sure to be there. As a young sister, that's why we are assessing as I to me what they will know, Papa. Can we also, you put your say assess electrician now? I quite a man, I'm quantana. I say, you get a player, they put my light to my uncle. Or the promotion I say to my image, mamma. Them naughty, a man wasn't today. Obiako school, Obotum watch Radi, a career BNB pen level. In our fire away, young Chirazi was school da. But him from a wobby fear, you to me a chiranadi. Inti electrician Piara on Namakwanchan, Nusu oh no there, Obotum why in a man once in Wajuma. No more your own 1 hour with there, walk quadra a Jumanumu. You're from ya brofueta, ya catch on a qualified and competent. Abana mohun tumkrate, there 1 CSA in a man once and Huahuma. War. Ika for biara yin kazi wufia na se atorencham no ba onyo bia no okumentwi boy sakuna no zini tikaje yeah senti kuni de onyimazen but onyi hunyimzi oye qualify but onye competent obi a obotum we siesie we ina ma hoazo ntoto wo wufia ne zama nti se yehwa ebon mo from bebre nyimpa bebre oroko abona no bona ne plier o che no kotokum ne tester koro okano ho se ifra na obeba ba ye wadwuma ne zama na mmo ne chira asam se iko ifie dada uma bonda wona wo ye conduit bonda electrician we yi wo ye sene ya wa ye no surface wato trunk no ozeguma ama but e ho na asam no won otuku trunk no mun bonda was a white plastic bi was that from wood. What's the from Woodema? Inama wants an ahumana. No, unnum a bandum, where yes you are was about to a denum was ammo. Say, you put that you bone from Dubebre, bone there pieces joining. Why join the wires? So, wires and also were joining the pinjana or 1 centi or 1 cinto. Bonde cinto no ba, bonda or the Yama Bebre or the rubber. Inti you say that obi or qualified and competent electrician engaging wufie no why wedwuma zamo wa ibohun sunko owom between qualified and competent no roadside electrician at the moment I'll cast him into my baby some now the conduit wiring in a surface wiring as a fire officer salute to oya man fufu and I can be acha one e ben yale and then I create papa senokon and then na wa kwana ba fada etuma amen sese etuma akodo yo damnoti onam abafo what I from modernization nti nkanon na ye surface ende enyibwe ya aba yempede obi abohu me enama ahwanzen ekwana onam do wo midem ana wo mifie nti ye twabanan na ye dishem ni na ye because say if you did the woman you born into me ye conduiting try your surfacing if you for now wash as the word season
Nina in the current bono or your conduit. Yeah. And he say, well, if you did my bondo, who wire on your conduit or your surface, bondo was white plaster and one no one in a mountain or name rubber. And he currently needs a bianina, your tomb is Jumamo or ye. Obiye de efia de kasa wo tum na worisi na electrician wo tum ye adwuma wire ebi say yen wo de moyo ye papa anara ye papa anada obiye da odum je adwuma sa electrician wo ye adwuma ofikisi ma etum etu nsafa na e botwa kwa na wo fara wo tum tutun zamane odum je aso ye wo abana mayan tum na ekwan bi ma ye wo power of entry. So it is then be na yehwe na say onye otumotumode how be za bra won na wo ba bati edan numa ye wo hukunde kwanda yo so da ye bowura fie o ti na mosuma ya inyi wo na atorenchem obawu fie ana wode ma ye wo kwanda ye tum ye buwa abo na ye kɔ ye ndwuma ye se na ye poin ye wo da makwanen na mmom ofan eyina ma hoze ne de ye wo won na wodi da madwuma onye ye na afami bia anano your electricity company of Ghana or your one asuzi the obiara orisidanen or said odin nehina ma wanzen non to tray as a come one washe and sana one man in a man wanzen the obotum is ejuma woni fie yo eja Mohammed za otumo cheche mi na aka America kebe me ya mahire modo na adwuma foforo so etumi na aba eja same mayenhwa Ape Mohammed a cheche so ya kankane ho asama mayembra oye hubo oya gas hubo do o me da sabe odum je adwuma won to ne gas mom na emom odu be bia won bottle se na wotum no yusu no hubo na otum oboa mo otum no odum ja misi mi fia oya gas hubo oya bottle no obi ye da me yen ba tena wo kitchen ho anada awda me di sa aba no ebisa question na gas na asam ihe odum je hia so e nzeme bien na ozi domestic fire ozi bapa iyi light if you are oil gas why gas oil light in time here so safety officers no ye kochima ye ko preaching ye bo ho papa gas no ayaza oye but now so no street nya bebre nti ye ba start efi aka feel the gas na say aziri be fia ekwana efoda ebisi 100 abefie ebefie so a mo se dey ye no e be start if you no gas aka feel the gas bebre ka feel the gas e do to taxi and so isia me yata se dey enfan to taxi no only this taxi him straight okay ade to ha owuro nti o shake no na pressure no woman or bunch or like say by this was straighter on shake bebre enti afutu kro when I can feel the gas man fan to taxi him let me face taxi him straight afisu ezibe fear only this was some hours more settle and sana a use then him there coke barambo say wusu na say ibera or the pressure by me wanna coke no woman way too the master gas is hotting enti I can feel the gas na o charge other kind no wosu na be fear na say sansu and the cashier ben and na a progala or the jababa enti hina advice all home gas in them eba face war mon settle or settle here in a use afi me bo question no gas ana meba ajisa meba cho MCR won ko to ye ko kumram ai na ye hwede oya ajisa me za otumara ba ba emu no yenya oya demonstration wa ha inte ko ko so me pempen fuzi ni mi kasen medium side o fambra kwabla ko tempen fuzi ni be na ye hwede ye demonstrate na fi etumi ahwede za ajisa me to America no na hin another otumatere asana obo ni tira wa de na so kura ame me kwala mara da be fotum mam na ye base na beti kran ine kran ye kwa mamutum ya na me di so na mo nso na mo twan kakra nte ine gu asam de yanko ye baba enti ebisa question there osada gas no ya de tina he dem ho he judge ho very well
ɛno kwa ewifu akronfo wama iwiase no waye hu kakra ana am from ankrewi ewifu wama iwiase aye hu kakra na nka yihwe papa nkon sade ezi gas no edisi hin jazz ho because jazz ho fridge wo ho cold pot wo ho burner no so wo ho sabi when hina eye afini ya shabla abrabra se kita one room him pedu esi wo hi tv si wo and what's why here kitchen and when also eating he gas is desi nti ebutume ehu ehwo a awo dem ho nti ncha gas ncha ne better price na edbc abonten na ya ma board ya connect a pipe no e outside is that by dem ho na mom ona me winti ide be hi dem ho but question be say me no on ye it gas e betina wo hi jazz wo man esidam yes I mean anka wi ama yer bra pa ma yen hwa de bi de se gas no po me de sa agba no ana osime kitchen na me yin atena abanda morosa me dinka me boy bottle no ansana ma pamatis ana me pamatis ni gina ho na me boy ara ama otum afa fast atan kwan no so do sai yeah oyaza bebre why dem mistaken ibi wo otum ogbe gas no ansana wa hwe matches no ko hwe hu na wa soma kwesi mpacho matches ka kwata matches wa anti problem kwesi so this kana man no all ko we kitchen schoolmate ne da say ko ek not me hen mentum awutum ye ya obitin kwama ansana wa kwata matches no ozaba abakoko tomatoes no me so awo ma me no batan e di kan ebu gas no nti debo why charge de no nti asomatis na wagi flow hen advice another hen advertising ma hen ma me no me there one hwe matches one fankita ansana waso gas no eso ya na apple matches no ne right damina ejesami otumna oreka otuma try nti ye ejesami meda dirija mama oyin fi akwesue ponuma oye university ahoro waga na biara wo say me steady partner ebotu nya bere e be a steady partner awoda akehye wude ma awoda to me steady environment in your room or dem wana to me steady dem be the reason why is ibo ba ba na orokọ adwuma no we ndum ne gas nto abaya na we steady ne dem ho ye no asata so ndama within a short time ibo na ija ato ne dem no we bisa ne ho dey na me ba so mo so hwe mo mpa ma so ban na me dem ho tuma ahwe nto obi ye dey bi steady he dem ho the sentin na ndama ye da atoto was abia na hwe ma aja ekra no obi abedem ho obi bedem ho a from oyewa bo na no awode tumi steady alukọ ndama otumo ho na itse dem ho ne sent na man unit man ho nkote obi ye remu da ma na photo amreba now eje same kire nse me kire yin dem MC adawoma wode aya gas no nia coke aba na coke anhwe ne ya ebi ba na adwe na ye wi abonum na so bi nka ente aya chief eje same le ekwato oya gas na mama yemfa nto oya car nim ewa ente se ede to car nim na MC a botu apeka oya pade ode for me ente sa ye peke na na chere yinda oya wo gas no bottle onenam oya car nim na jebuto da tum da me so atwok nim bia position na da to no sisi ya ode hode mi so when shaker onya hwe okay but iya ima he kwan so tin okay potos multi bumping multi mo be dem biara no obi shake na gas no so cylinder no we ato into owuru into the man no owuru na adnom no owo no recharge I say yan san yan charge bi there aye ko filling stations ebo na taxi driver why there e kwasifa wo shabanchi banchi kutokuna why mo na so ama na abotwara wa hye bia mo wa abrodo o say wo san yan na ma wonto obi ye dey ye kwa ka fill gas ye fill am o me wona koki odowe yan wo dey kwa na da so na so say abaya na ebi na ole ya abaka da wonto nto ba hye ma obi ye dey ye ba fill gas na to ne top level space bia no nto me no onye on said I fill the gas ma odu oya ma tototo kra okay o say je space wodo space e je ni kire there sama yele business o wo so sumpa space na ho no occupy okay enti say feeling to onye okay
or the atoyanchem oziba. Mpa eda boko aka feel your crew of 5 was gas kitchen. Na maame no metro no maame no yes no yes. Osida na pa no oti de gas no obokosor. Okay. Enti okwa obe ofi efie be edwuma cylinder ho nyina ofani na okulodi nyina dibugo. Most of 20 no 30. All pile up. Amma say we increase price now on can. And open sound of a there or Drizikuma. Obelana or catch fire. Into your crown, pay an assessment to be sent. Na gas, you know, so only young coffee by you. Na me feel filming here, young mamma. And I'm saying, mammy. Ye preach ye a children there, who by face swam on Saturday. Oh, cylinder no, the minute. Yeah. Ice water rubber ya, pain here in me. Say, a chichel, na say, at the one sa, I don't know that. Okum, bro, Robin, we break a crack. The master cylinder so I don't know, or expand by little, but I won't. Inti say able 20 cities do maintain 20 cities na my land the mayes can 25 ASEAN load but out to it is me itumida yes it is in the pyramid yes the master say nothing inti ma say bugumunu able 20 guma maintain the man can the mayes ka inti mukubu 30 or press robokum na mom cylinder no obey expand by itself that could atoyente bisibo na wa bre no why is proved. All right. I just my sanka aha kwoki man ye ba nte ye hwe de kwoki oja bije obi jawa kwa na wi a impanesa bakankan so ono obi bakaja ana no aha nti gas American the nothing aha enwura orusuwi orusu azukolongia the man na gas nothing nti orusu ye huna babu si ba benin yeah ibo is ababa pressure. I say this wa Madam Rusina ayo ansana a use. And it's today you grow soon or be to see I'm going to be a mum. What's on? Hey, I don't know about no more can obaka. Aha. It's a Anna Wilson. The mouse na gas was wide in Oti. And he said, you feel Nasa, you need to carry ma, or no recharge. And he yan a foot in there. Ya feel you can influence so by hours, bed, don't really bassa. No, what tombo as was settled fine and sana you use. Most of the times, I can feel the gas now. Robert City be the gas nano. okay. Or the sender nano. Ya feel la echo feeling session be out the chair. Maybe say 250 pesos. He not advice in there. Echo na say I can feel you are. I feel ya mo so sadam Robert City famo. Ono na say answer san. E mo leakage ba I can for baba is akọ do. I can for 6 inches. 6 inches so ma me one matter say 6 inches what this then. One fan took cylinder do. Nti either to cylinder do no. Elo hom no do. Elo hom no do na so cylinder butu ade na. I expand no or the explosion daba. Right. The man has something into Gaza, Oda, Sawa Kalma, the Kufia, what's a morning arm, no be ye, there, about Mazanefi, ye tumna Yamwa from Kakra. No one tumna wabwa into the Osini, MCR for Yama from Kokunko, nephew in Quahin name. One man dying with some baby, Yeba, Auntie Bama Himano. National Petroleum Authority say, Mawa Bambo hu hiya ukane. Ain't no, stay back and stay safe.
National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuel tank enya akwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosesa petrol ana fango no ena afenso menye wadwen se wo ben fuel tank enya akwanhia ne ho agwa kodwetwa videos ana pictures na petrol ana fango wo hwenso uhua ko wo mu a enye sunsun asobone ewo wapomoden semso fango nso eho ahometinti no enfomso akitu ebi ebetumi ameja tom ama na gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hyehye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa wo nkwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo se fuo tanka bi enya akwanhia na dane ama fango no ebugu mpa hwa na wa aman ho da. Stay back and stay safe. Emomo no aya fredum je dwumayefo ana posifo no momehwe nso ano wutumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi eho hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro. Yakwa ya san yechiri aba nti ehia ye sanchenza ahoro wa afebere tobere no otimo so wa hine fiefie na enda ebede mpanyimfa ase sentran na medusun wo oyama cafe le gas o da sawa ka na ma na mda akofi da mutu me ya na makwa monso menye diban na mo twende following day na ni na omwa osu obiye de edibisika anim na wenda sa osane ama gas e da sawa miripi but whatever moderation and so there eba modern fie tumi etu ya na wo ho onche bi akasemadu na ya mama hine modo nsam da na odoso but ye tumi nkene hia ande na emam ebobo oya odumje adwuma ho na bad papa from oya hia regional commander ana ze oba nizin tank kamitirim na ye yam pefu bobo hu nizin na ebeda na ase tell me bia with all the PROs a wotumu yin adwuma etu nsafo na wotumu ba na emam chane so da odum je adwuma sa baby me yiwe ye kwotokraba Cape Coast South abane de men sidam bibi atumi sa a woda atumi fra odum jafa wo ye kwotokraba na wo Cape Coast another wo metro igwai yenya municipal biem yenya district bio ye oya metropolitan enti oya first as far wo oya metro no no ebotom na afrawon 0556 0556 790 109 0556 790 109
87 o phone da 7 da oya fire service na for metro ka ho o stand there wo ga nizin A7 sweetheart o phone do na akubi sa empere bi ale hu ele mameke ni za wa na enyim akwana enyim a etume 7 da mameke wo ma me owo A7 oya Mrs Brown na chere bia hu na wo ma me but ga ni za no wo yim sa A7 no nti odum je adwuma onenam a ohia ankasa the man say odum je for wo UCC University of Cape Coast no so bi no ho 020 538 8648 020 538 8648 I want to oya UCC ye ko oya Pedu headquarters oya regional command ahoy headquarters nti wia ye ko na yakwa aka frɛ na MCR omo na efe ye nkwana ta oya hene line through oya Pedu headquarters the afro odum je adwuma abada pa na wode etum na ye nti Pedu headquarters no oya 020 538 8644 020 538 8644 nti ye ko oya Pedu headquarters na ma wo phone no kita wunsam no ndama bi wo hia papa e wo fie e botuma atwo da me na mesiri ya ejegu oya ifie the compound house bi awe hu da ma eyiba ye ba mazuru ye process ejibi a telefie na yim ho na emom ontoka da odum je adwuma ya print ho na ma otel hifiem oya hini phone do lai anida no hi wakwa nti ye ko oya Pedu headquarters ami mu phone na aba fire mpa fire no me so baba na odoso aha nti ya mama zuri ye save dem na mesiri na enye ma achina za abutum na wesi nti odum jafo wetum na wafa eye ko na ekwekete. Hello, good morning. Yeah, I'm so grateful nti yan kan fancy ai. Hello, good morning. What happened when? MCR one sound MCR. Yo, yeah, bon koma kakra Costa TV na ya free. Na woni mpanyefo ye hono bon koma wo ya studio. Oya ADO MOHAMMED RASHID. Awa damasu na oya ASO Samuel APPIAH no so ha. Sa ija atomifie na me fra odum je adwuma me fra sisi alan me kada ija ato na me edu mu phone another wada me yeden. Hello, atamaka I'm na hele line sound no office won say hele nka nti yan sare yan try ni bi. Hello eba sare akobiem nti oja anje na MCR nhwe butu akona se line no wo ha nti we are trying that ebutum na yen say tuma account yen say account na abefoforo ebezo nkomo na emom atana na wo hye office no ebi no so otum tina ha nti yen hwe de emere na so nti mama hene modo na eja RASHID question na modo call your office no sa me fra abazi na wada me yo the dead ama asembi se wa ba sentuku na oyam da won de odi se bi se aturancham na oba onye ijam koti akwanhia ana obi wa togotemu bono do wontum wanyin na war frɛ na ye botuta asre yimpa na ofrɛ nti se efra asembi se ebasa no woti be bisa wo fra wo den ijan ana asam no osi wanyin na waso wo number zedan because ama say woman wonu nkofo no woba na wonwu bia na wasan wa fra na we bisa de efra yen de atoye nchama aba na mo ya ba ye woda ma bia ye hu bia erekan mpocho bia na owo hemfa
na asan achira wonde o owo dama bie nti wo mama won fa dama kwani na won bra na sa anya ne dam na se efre me fiere show na the phone is to a ehimfa na warba sa ambo bia kuru ni dina ehimfa na warko wona no frɛ ibisi wo Elmina say to kuna yeje bia na asam no wesin your friend the address of fire the ye there Elmina Chapel Square ratio na wo frɛ call no bay all right what's a Chapel Square ratio na sam wo goya ehimfa na mako igwe Chapel Square ye kwe kechime ye hu bia koron but mo sano ye Elmina Chapel Square so onye Elmina nkuti na Chapel Square wo ibi wa pam ibi wo winiba nti efre na se eka oh asam no wesi hello good morning. Good morning. Never to approve me, yes. Never to amazing. Oh, yeah, Omar from Costa TV. Yeah, sir, yeah, Chachra, ama, oh, yeah, Ghana for Finfirmantum for Guafo. Now, you were hoping if you be with ya, and you're not come out. Some fraud or doom jasoy, nebi be, sir. I'm here one more. About the name of my friend, or what to me, and son, I also to move location. One question and what's the hello? How should I say? Hello. We're from Omar, being ABDULLAH, Costa TV. What you? Listen, say, Ijatra, number fra office wa. Asada, our dame me on than Mefrara, Namadan, Moja, the Jato, Namoko. Another say, Miss Ebu, or the Otomo Bisa. I need the express station number now. If I'm on location. Okay. And that location, the nearest landmark, maybe Obia or what the modern sure in the telephone number, who could do the win who can now when you're not a better one. Okay. Abandama, Damanama Mazaman, and Amanama Mazaman, or you are what I would do, move phone. I wanna ever baby crina examination fine, but so be no fraud catcher with the moon pan number by my 5 service for what do I friend now watch your con. What's the fire service for one number or fra 1 town for I am no quite, and I know quite. I am no quite been a friend my ass in the impose the say. Don't you know quite? Martin means of fraud then. Rahina, AGO Rahina to Suleiman. Yeah, ma'am, Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yeah, bye bye. Did I see? Bye. All right. And say, Yako, or your Dumija Juma, regional headquarters in Ayaba, Mama entity, and say, I just know to go some of yo, I'm there. Asama Manu Gudunana, headquarters for Warden is in. Right. Oh, this is Bia. Nyumpan. Was a research so sampa by Nabuterne in Yansu the Yin wa winchen and bombazin catcher. If Ijato, na the phone now to young Mubia Yababa. And he knows one so yetu and yana Yazoko Bia as a Messi. Young to me and 2 years there, Yazan Biara. And she said, you took me a catcher in the Ijato, London Bridge or your Brono, you drew Brono no da. Wusunu pobo wotum wama yehu bia asam no waba ama records taking bibi wa ko nkrate mu de oye no kwa ibi no ofre nti onom do ma yetu yakran nti yata yaji mpaku nizin ni telephone number ya baje de most ma wakan ama yetum ya za yankrate de dama ahomaturfi ofre dama yen station hade aturian chama atun nti yambra na yambabo one asame ba sape within bia asam no wesi na ahoma na ezero fran bobo kira yen amayaba yetum ya frow esi do de yaba jumani yezi ewie anaso de yehu fa akoren nti bomodin kira yen bien na yenko ne kasa bi so wo ho concerning ekwana wofado wo frɛ yen ekwana wofado wo frɛ no oye ahodo ebien
Your emergency number na your main line. Eja OMAR offer main line. So free emergency number na nchechisi nsanka fire service. Yenya ye bezi dasi there. Say ye pede ye MTN phone ye wana kasa. Ye fra 100 na ye tum ye jinadu for by 30 minutes. Umpondo obiara picking in line. Dama emergency number 192 no onye odum ja so ye onye nyanzi bia no mo oye ibinum wan ahoma ye disi dwuma. Nti 192 no say efra e use Vodafone ana MTN ana Airtel Tigwa oboko wana so ye wankran wani fie kasim wani headquarters wankran ansa na webwe 192 no za ma fire service there obi afra there no atochima nti enye nkasa nti se abiri no mu na se obiara ntina one machine no a obotu wa pick wo call na ze be ka kire ende afro ye na yemfo wa ahomatofo 192 no onye inye hendi bia edwuma efuzi za na nya ne dizi dwuma se fro 192 na okoteli ko sinu won chana oboboi was ama Ghana National Fire Service so oboi zuma Ghana National Fire Service da man samfuo e ba se wobebisawo wobaji na wafra bia obia no so a central region na wobafra central region the central region obi afre nizi dami or the dama number no the fre the asamesi wodama bia no into one friend no one kwa buan hwe bia asam no wan ye ba e baka chenda ya cher no mo se efra number ya wo to tugwe ya 020 5388644 na mpempum na sibokurintem ibohunde ehye netu ma onam kwem reba nti batuta asre se efra 192 na asuza owo hu na efra number iso a ya bobo ya nusu asuza owo hu nti wonye zayerikan na nyanyira ye hu ontoyen mudase right ibada ayo payin asapa me na so wada mehim do sami kekebe do so na mehim do some na me payin akini here we nti wo se payin gori so a na insu wasa e bi che commander bia nti ntia odi we ma regional commander anu amanya kwanya ma na dey su yan Coastal TV yan hona bezin komo ofiwa mid district commander DO1 Eric Forsen ni tumina ho azendo na yedeti na hei ni da miti michie hu hina afeso michia UCC fire station Metro fire station and headquarters fire station operation machine na ho na wo ye adwuma kase pa nchia kase nka ho amen ai pato mpe mu kwa mo shie host muntum so mu shie host madam amiti na chire GO1 Victoria Ama Hammond ohima ba ko pe ifewura adwetia na adwetia odene checho na mama batinam ntimuko abaka hasame yendemi medidi no nasi muhie fini no nasi ntina nde wa mamkwa ma musuma batinam afi ma fire assistant enim dansoa life na ba ko pe bitishin michie na amen ebada ayana asba papa ente Mohammed simaba himraso yo yado otumfu nyamiasi de mbra was my hen ye shasi wo nyamenizim na ye yezie so wo nyamenizim ye bompa de dwumezi a wo bezi wa hanyina yamena nkasa onzi Coastal TV hunanyim kan na won shasi wo nizinim wotum wo wiesi wo nizim ama kaka bia ensi nyama wozizi dwuma no ho ana nyimpa bia wanye no bayin ama wotum wa ko studio asomdwim ye da obi biara si yo ya no se ba de wona asba papa aha na yezin koma odum je dwuma obaka nsa enye ho nse ba de wona asba papa e ba da oye ASO Samuel APPIAH e ba de wona asba papa da ma so na ADOI no so Mohammed RASHID no se ba de na ase na nchira mafa wotum ba wo se bi wo fa na beauty a chede bia ho feta na okitan aha na he kwen mada ahima ba ko pe aha no se ba de wona asba papa da wi na wotum ba ba techi ne mom jumeze za we kan ina no was ba bro mezenisi OMAR bin ABDULLAH oyo tun fara ne pe abefofore ba se abotu do bia biara yebudu na yakohene yim nti manis dem na achiraba oye efiba esien
ɔyɛ the metro director of ncc araba abakansa and director ɔba ɔma ne fans and ɔma ne team yɛ ne de nti yɛtwa ho abɔtoa ɔyɛ nkɔmmɔndo ma na esi dɛm